احمد ها عايزه ايه؟ هتجيب لي الشنطه اللي انت قلت لي عليها؟ يلا خلاص تعالى اجيبها لك يلا. ماشي شكرا. مالك يا صافي؟ ماليش. مالك يا بنت انجزي؟ مفيش. ايوه يعني انا زعلتك؟ لا طب ضايقتك في حاجه؟ يا احمد ما قلت لك لا. ما تخلصي يا بنتي، مالك في ايه؟ البرج بتاعي اتكسر. الصباح بتاعك اتكسر؟ معلش يا حبيبتي هنجيب لك غيره ان شاء الله. انا عايز اعترف لك بحاجه، انا خنتك قبل كده. وانا كمان. 2 ابريل. محمد صاحبي. ايه احمد انا عايزه اكلمك في موضوع ضروري جدا. يا لهوي عليا، ده هتبدا تتكلم. كلمي يا حبيبتي كنت كلمي. مكلمه صاحبتي امبارح ومتفقين ان احنا انا زعلان قوي على اللي حصل لمصر. فجاه النهارده اتصلت وقالت لي لا مش هينفع اخرج معاك. قلت يا ترى مش ماتش مشكلة، مصر والسنغال هنزل هيتعاد أقعد في تاني ولا الكافيه اللي انا بحبه. ولو تعال دخلت هنكسب الكافيه اللي ولا انا لا؟ بحب اقعد فيه ده، لقيتها قاعده مع واحده ياه صاحبتي. احنا محمد صلاح اللي كان احمد كده تبقى خانتني ولا لا؟ طبعا يا حبيبتي، طبعا نلحق ننزل بسرعه. خلينا كلهم نايمين. وانا عندك. اللي صحاه دلوقتي. رايح فين يا استاذ؟ انت مفكر اما تتسحب كده بالليل ابوك مش هيعرف؟ اللي مصحيك يا عم؟ عايز ايه؟ والله انا مش عايز، بس انت اللي عايز، وكل حاجه وليها تمنها. انت بتهددني انا عشان ابوك ما يعرفش؟ طب يا عم لخص، انت عايز ايه؟ والله سميها زي ما تسميها، الحوار ده ما يخلصش معايا اقل من 2 شاورما. ماشي يا عم، ماشي هجيب لك وانا جاي. ماشي خد انا لسه ما خلصتش. هسيب البروشن بتاعه. يلا بينا. لا تبقى سعادة واحمد يا احمد، انا كده تمام قوي. اقول لك يا احمد، شفتش المفاتيح بتاعي؟ تعالى، انت حاطط البرفيوم بتاعي؟ تعالى بس، تعالى البرفيوم بتاعي ده صح؟ يا عم بتاعك ايه؟ رايح بس. انت عارف اخر واحد حط البرفيوم بتاعي حصل فيه ايه؟ حصل له ايه يعني؟ انا رايح السوبر ماركت، حد عايز حاجه من تحت؟ لا يا ابني اكبر بقى يا ابني، كيس شيبسي ايه يا ابني؟ اكبر بقى يا ابني، انا نازل هجيب لك حاجه وانا جاي. تعالى اقول لك حاجه، انت لو قلت لي احمد بات فين امبارح انا اللي هجيب لك الشيبس. ده انا يمكن اخون اخويا ابدا. انت مش كنت قايل لي ان انت مع اصحابك امبارح؟ انت كنت مع مين انا ما ازاي؟ كنتش مع حد امبارح. لا انت كنت مع مين امبارح؟ يا خاين. لا مش خايف. لا خاين. وبعدين احنا هنفضل مخبيين على اهلك لامتى؟ غصب عني يا حبيبتي والله، ما انت عارفه انا عندي امتحانات. يا نهار اسود، نعم. احمد جاي. اعمل ايه؟ انت رايح فين؟ اعمل ايه؟ ستوري ايه ده؟ دور عليا صافي بقى. صافي ازاي؟ احمد تعالى حبيبي تعالى. جاي ايه عامله ايه يا صافي؟ ازيك يا احمد؟ ازيك عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه اللي جابك هنا؟ والله مفيش، قلت اخرج شويه اشم شويه هوا. هو مكان حلو فعلا. سمعت اللي حصل للبت منك؟ ايه خير؟ اتجوزت اللي ورا حسام. يا راجل. حضرتش الفرح؟ لا. غلطه، لا ده كان حته فرح. استنى انا كنت عايز اكلم سعد، انا مش عارف سعد؟ كنت بقول له كده ان انا هقابله هنا وكده والكلام ده، فمش عارف، ما بيردش عليا من الصبح، رنيت عليه مره ما ردش عليا، فمش عارف هو فين. ايه ده؟ دي رنة سعد. اطلع لي بقى. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يالا؟ انت عارف عن الحوار ده؟ احمد ايوه يا حبيبي. عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. بتحكي لي كده عن البنات اللي كانت في حياتك قبل ما تعرف؟ ياه، وانا زمان وانا صغير كان عندي 15 سنه، كنت اول واحده انا حبيتها في حياتي